a jedan, a dva, a jedan, dva, tri. Sretan rođendan nam, sretan rođendan nam, sretan rođendan Cinemanija. A sretan rođendan ti. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, videoblog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Cinemanija je kompletirala svoju prvu orbitu Zemlje oko Sunca. Eto, orbita Zemlja oko Sunca. Nema veze. 25. januara Cinemanija je krenula sa emitovanjem videobloga i na taj dan obilježavamo godišnjicu Cinemanije. Ovdje smo vam pripremili jedan specijalni vlog u kojem mi pričamo o Cinemaniji, njenim samim počecima i tako dalje. Kliknite ovdje da ga pogledajte, pa se vratite, mi ćemo vas sačekati. Ćemo stvarno sačekati? Stvarno ćemo ih sačekati. Po koliko? Što ja znam, koliko im bude trebalo da pogledaju taj vlog. Pa dosta je sad. Hajde, mislim, možda je sad neko već kliknuo tamo, možda već gledaju ljudi, hajde pusti, daj malo vremena. Ajde, dosta, idemo dalje. Dobro. A nek od vas koji nas gledate, 25. januar nije prošao nezapaženo. Te ste nam uputili vaše čestitke. Hvala vam mnogo na tome i na podršci koju dajete Cinemaniji. A da vidimo što je zabilježio Frankie Cam. Pozdrav Cinemanija, Frankije. 1, 2, 3. Sretan vam prvi rođendan i želim još puno dobrih emisija i gledamo se. Ćao. Hvala ti Frankie, legenda si. Kad smo sve to završili, hajde da se vratimo na ovu epizodu Cinemanije. Tema videobloga je Final Destination 5. U glavnim ulogama Nicholas D'Agosto kao Sam, Emma Bell kao Molly, Miles Fisher u ulozi Petera, Ellen Rowe kao Candice, Jacqueline McCain Wood glumi Oliviju, a PJ Byrne je Isaac. U sporednim ulogama David Koechner kao šef Dennis, Courtney B. Vance kao agent Jim Block i Tony Todd kao William Blathword. Reditelj ovoga filma je Steven Quayle. On je režirao film Superfire te dokumentarac Aliens of the Deep. Zaposlenici firme idu na team building putovanje da bi se našli u busu koji se zaustavlja na visećem mostu koji se renovira. Mladi Sam dobija viziju katastrofe prije nego što će se ostvariti te bježi sa curom iz busa. Neke od kolega kao i njihov šef ih prate tako da izbjegavaju sigurnu smrt kad se most sruši. U nastavku saznajemo da se smrt ne može prevariti i da sudbina nastoji da ispravi svoje greške. Ovo je 5. film po redu u serijalu Final Destination i u ovom je filmu tematika ako prevariš sudbinu, ona dođe po tebe da ispravi svoju grešku. Ono što je zapisano mora da se desi, a smrt ne bira način na koji da dođe po tebe. Gluma očajna, dijalog nikakav, stereotipi glavnih glumaca žešći kliše. Način na koji ljudi stradaju kad im smrt zakuca na vrata, a tragikomični. Film je ispunjen nekom vještačkom napetošću i dobija se osjećaj nesigurnosti, jer u ovome serijalu i rolna toalet papira te može koštati glave. Mislim da je tema originalnog filma već odavno ofucana i da se primijetiti kako reditelji gube maštu glede eliminiranja glavnih uloga kada sudbina dođe po njih. Smrtne scene su više gadljive nego što su maštovito strašne. Najbolje kod cijelog filma je kraj, koji će vam dati jedan veliki aha moment ako ste pratili Final Destination filmove od samog početka. Ako se ne sjećate prvog filma, taj kraj vam definitivno ništa neće značiti. Moja ocjena za ovaj film je 17%. Reditelju bi preporučio da se ostavi ovoga posla i da se vrati glumi statista kao što je to radio kada je glumio jednog mašinista u Titaniku.
Moram biti iskrena i reći da sam gledala, mislim, samo treći dio Final Destination. I taj jedan je bio dovoljan, jer mi je rečeno da su i drugi na isti kalup. Ne razumijem zašto praviti 5 filmova na istu temu. Prvi dio u redu, dobra ideja. Smrt se ne može izbjeći koliko god to pokušavao. Poslije toga ljudi umiru na najčudnije načine. Iz ugla vjerovatnoće skoro nemoguće. Kad se ponavlja ista tema u kombinaciji sa lošom maštom i glumom glumaca žnj kategorije, onda to zaista postaje jedan jadan doživljaj. Zato ja ovom filmu dajem 12%. Ovaj film prikazuje najdužu otvarajuću scenu katastrofe u serijalu ovog filma. Ona traje skoro 5 minuta. Ako vam se sviđa sadržaj Cinemanije, kliknite ovdje da se besplatno pretplatite na naš YouTube kanal. I dalje nas nastavite da lajkajte, subscribeajte, komentirate, volite, ne volite. Možete nas pratiti putem ovih platformi, a tu su i portali koji redovno objavljuju Cinemaniju u svom sadržaju. Ovdje imate prethodne epizode Cinemanije, a ovdje je i playlista prve sezone. Naš dodatni kanal možete vidjeti ovdje. On sadrži ton humorističkog sadržaja kao što su bloopersi, dešavanja iza kulisa, video najave, vlogovi te ostalo. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!